haganukan bapaina oras paima yuduti hita pargolu hatta sadarion parlobe hita merenungi hata nine bata nagabita dah ni partenduyon bata laho mandalani ari-ari ni guluhta martonggo hita. Terima kasih Tuhan bani holong niatemu natota marramot kon guluh nami das bani panorangon. Ibereham Tuhan banami sada kesempatan laho manangar hata haguluhan na humbamu. Nagabe pasu-pasu rosi haguluhan banami Tuhan. Ajariham hanami Tuhan, parguguhiham hanami, asibani na manangar hata muin hanami Tuhan. Bui tungon iarusi hanami janah margogo hanami makorjahon hatamuin bani parguluhan nami sigani pangari. Terima kasih mabamu Tuhan. Amin. Kita haganupan nagabetadah ni tondui batta sadarion ay mapasalmen 110 ayat ni ayat itu. Say pujion kuduham humbani putih ni uhurhu. Anggo huguruhon titahmu na pitor ini. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Kita akan upan Bapa Inang na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Pesalmen 110 siahon. Ay mapasalmen si ganjangan ayat ni, si bahatan ayat ni, bani bibel taon. Adong 170 ayat. Haganupan ayat ay mangondolhon sonaha porluni, sonaha guguhni, hata ni nebata na manrahut, na membentuk, na paluahkon guluhta si ganupari. Pesalmen 110 siah makatahon hubata. Bahasa hata ni nebata ay sebagai senjata. Godom may hataho senjata berarti sesuatu alat perang. Aseboy hitamonang mandopakon haganupan na masa itong-tongah ni guluhta. Marhite hata ni nebata gabiboy hita manlupusi haganupan persoalan-persoalan bani kulita. Janahata ni nebatan ini ay magabe panundang bani hagulapan. Firman Tuhan adalah terang. Pesalmen 110 siah ayat 105 makatahon. Hatamudo rigapan bani nahehu anjaha panondang bani dalani. Sunaha hita haganupan bani na manangar hata ni nebata sondahan. Gatido hita marayo laho manangar hata ni nebata. Gatido hita bosan bani na manangar hata ni nebata. Urahan do pinggol taon laho manangar hata-hata na humbani duniaon. Naboy parsegahon rosi pamaguhon hita. Nini ang bilat taon, pupuji roham humbani bulus ni uhuru halani huguruhon hatamu. Halani huguruhon hatamu. Mangguruhon marlajar pasal hata ni nebata manambah panandayota pasal isi do Tuhan. Sehingga boy hita mamuji Tuhan. Humbani bula ni hurta, humbani putih ni ati-ateta. Berarti hita haganupan, hata ni nebatay, maningon igurupan. Maningon iparlajari. Ang gipardeti hita bani panorangon bahatan mahita, agenium bahtay suruh hita marlajar, pasal bahasa Inggris, matematika, komputer, pakon nalegan. HP mangguruhon hata ni nebata. Rado lupa hita mengajari si iya. Rado lupa hita mamudahkon si iya. HP ni bani yang bilat taon. Anggo huguruhan hatamu.
hutandai maham anjaha hupuji magoranmu humbani putih ni hati-hati. Luar biasa hagogohon ni hatan ni bata halaniai maningun iparlajari kita, maningun dengar-dengaran sema, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam. Dong sada gambaran ni buat hanami tene keunikan ni sada bapa di luar negeri na mengalami badai salju sehari setahun ibutan di sini. Keunikan ni bapaon setiap roh badai salju ai ia manlilitkon tali bani akulani. Anjaha talion isakutkon i rumahni. Sanggah roh badai salju ai maningun hudara do bapaon. Mangidah suan-suanani, mangidah biri-birini atapadong nahona salju. Ipaluah maai. Anggulang adong tali na ililitkon bani akulaniay rama mago bapaon. Tinop ibahen salju ay. Tapi halanya dong tali na to tapi lilitkon bapaon bani akulani sakuti rumah ni ay mamambuan bapaon use mulak rumah ay. Boy selamat biri-birini, boy homa selamat suan-suana ni jumani, anjaha boy homa selamat bapaon mulak rumah ni. Gambaran ay bapay nang usi songon parguluhat ta si ganpay. Rumah ay manay bata bapa. Tali na ililit ko na ay anjay sa kutkon i rumah ay mapirman Tuhan. Hata ni nay bata. Bapa ay mahita haganupan. Natotap manlilit kon hata ni nay bata. Natotap maronjolan bani hata ni nay bata. Ito nga tonga ni badai. Ito nga tonga ni gilumbang ni duniawan. Ito nga tonga ni salju na laho manutupi parguluhata. Halanyay hita haganupan, firman Tuhan, tali na kanay, mambuan hita mulak hubani bapay. Menuntun hita, manramot kon pardalanata, mambahen boy hita mulak, marmalas nihur, marhamonangan, riya pakon bapaay irumah ay. Selamat haganupan biri-biri ay, selamat homani haganupan suan-suanan ay, selamat homani hita haganupan. Agi mandupa kon arus na masa bani panorangon. Ay ma virus corona na ibara ni songon na kanay salju ay. Badai salju ay. Naming girogoti na mambayin hita tartangis, na mambayin hita mabiyar bani guluh taon. Tapi marhite hata ni nebata bapan nang. Na makabungi na menuntun hita, na malilit kon guluh taon. Mambahin tutap hita marmalas nihur. Mambahin tutap hita berbahagia. Songon nini patpasahan. Berbahagialah orang yang tetap na totap orot bani hata nini bata. Songon doding taay makatahon tene. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Bertonggo hidup. Terima kasih Tuhan. Bani hata haguluhan na hundang. Natutak makabungi manlilit kon guluh nami. Mambahin tutap hanami Tuhan. Manramot kon hamban guluh nami. Bani sadarion pe Tuhan pasu-pasuham hatamu. Ay matungon panondang bani pardalanan ni guluh nami. Rosi bani badai salju pe Tuhan tantangan na borak pe nehadapi hanami. Hatamu matungon sinjata bohal partunduyon ban nami.
Ase boy marmalas niuhur berbahagia hanami martuah kanami Tuhan. I dunia on sonai homani ilo wilugin. Ondos mahanami hubamu Tuhan. Ibagas Kristus Yesus jaloham tonggonami. Amin.